also ne asase wura o me kwan ma wo said e be ya wo nso obetimi akọ anim na me to obi afo say okay nka Bible no fa ba bi o say tonokore na nton na hwe papa nso ne sua ehwe bone ne ni akire nti na enokore ensem na ede ma wo da bia kafra ya na meka asem mi say wo bekum tromo no adwa sasadro de ene nka jama ne nko what you say wo betwa nkontompo anya aduane ede ne wani begu ase nka if you say nipa ne wonyam te se kosu efiri won sahwe fom a won sa mfa biu nti ejam wa ejanya okese lady my many can pass out this information okay me pa to ha metie no me ye sunsum nipa me de sunsum na ye adwuma na Ghana form penokore what you say o kanokore nipa beta o beta yes o be kanokore na nipa beta wo na wako anim dan so betwa ntro na nipa beji watom okay na be wi eche na de anim guase abrewo so lady me ka che ma hwefo ne wona etie me nyina se me oba menche amenye pretender enti me information mu nsie me kanokore trodo e de che nipa fisa adwuma na me ye me ntumi nya bibi ntia nokore no ade bia me ye bia me ye ma nokore what you say na sebe se o kanokore che nipa e yesense obetwa na tro me oba menche lady me se e ye 500 cedis tie ne ye o wo bebo afode na do tira hye sunsum na se na okrabrifo bi ye na adwe so no obedi asia sunsum na ye dai wakasa no wadi wasem ye dai amaw pati ase wo ba beto nchia se nchia to nti na wo ba me ka no kure kire se nchia to na nya nkora na ye nchia to ma wo pati ase so no obi to nchia na eye ade a wani abre wani mre ya ye nto nchia dabi enti wo ba beto nchia me pa cho me ho nipa bi entie me wo pese no eja beto nchia me pa cho ida so wo fie efie a wanka so di eda so enya abusu efie ye wanka sa wo dia if you want yire no ma edi na wo so kura yempe because ebi a wo ba beto nchia wo yire ene o ma na ntia se enti eye document a wanka sa wo di ye dai e wo so now the san fie nkrata na de aba beto nchia no abokrata ye legal paper what you say commissioner of vote no abokrata na so be court ni abokrata ra dai amaw no asan wo de ba ni ehwe a ye be ko akọ fie na wo ka no se fie ne ye no kore what you say ni akọ lance ni akọ akọ ofie ne nkrata ze no kore wo mu a ansa ne accept ni anu ato nchia eno de sunsu wo beti ma be 1 month 2 months acha kore 3 months wasem na de ba no odi ma wi a me pa to fie na de beto nchia anya ode abiu anasa eye ke fie anasa eye asase anasa ka untimi nkofa ka ne to achia ka ne to fi na de aba me ka ne to fi a eye ka wi se ye dai efri to ka bi asa ye si mantwea no akota mo nkrata de aba no yenye what you say enti eniema me ensan efie asase anasa ka na de ba beto nchia yemfa nsa hunu masem beto yemfa dabi no so wo nkrata na odi aba odi for o ka nchia 20 me no ba beto nchia now na wa hwe de anu hunu ko ba asere enti se o pe bia ana o pese beto nchia de a o ba na okuta sa valid documents we and they no beto nchia na wuntime ma ameka nchia me se odi for mete se wo ka sei ya na obi no ebi no ka se wo de ma akwa mo mfa ma akwa mpacho lady obi onim sunsum akwa bia sunsum bia ne wono mo a oba wo nchen a wo mo ho ka what you say na de meka no kore kire wo bi so obi akoma ka no bosum na aka no enya da bosum be ka sa da no na wa wutimi ehunu bosum no ana wutimi de bosum ye adwuma uhia bosum pani ana akonfo pani no atetew party ase ebi twa 7 years ebi sana sunsum anwuma I am telling you ko bi sa akonfo no na begu for 7 years udware aseye udware nsamampom udware nkwantanaso udware nsuo ho wo fa ha wo ye sei anadwo da so mo obi ada no na wonam ewuram na ye rituals eda form enafom uhia na obeka kire me so de ma me kwanti me fa ma akwa me pa cho yemfa ne se sunsun ode ama me pa cho TV so e ba eye kwa dabi ya nyi eska ya je etu betra ba bi be fra me say papa me person obo me ba me ni kapre de me di be di kura me ni bi me pa cho me de ohia bi ato so dabi hamadwene wo fra me na se unkuta hwea me pa cho ma hamadwene what na me cho na say because we are sick and tired of nipa how obi wa no ateso me pa cho me pesca de ato gare ne sugar enti boa me emo be na wo boa me a me so meboa wo eno kura ba ko pe hamadwene ofisa wuntimi a me pa cho me shell
TV no na da hoyi say you free di a so bra better na kire wadwen what you say lady me da say papa no say akwanya bi ebie e de ama nyame ma say obi ye sunsum nipa yes say obi ye sofo say obi etete hama ana say oye herbalist akwanya ewo ho e de ma sankofo na akwanya wo ho ewo emma ewo sa program so Tete Atinpong program yi akwanya wo ha next year you be call 1 hour 30 minutes what you say say you call 30 minutes account month pepepe next year from January go you be call 1 hour 30 minutes enti sunsum nipa bi ya na obi a o sun ehunu opese obetena show yi so no kama eni party na wi ase na numa asem ko wi ase nyina no ya bie kwan e de amasa enipa no o first number ya 0453 011926 me pacho na obeka ho asem me pacho tiem nie me yesunsum nipa me betena show no so free enye free because TV ni ya disika na ya dai etia ena airtime ni ya betoy ya fa nche ye enti metera nka nche so papa mesumi wo sun ehunu enti ma me metera so free me pacho nye free ewi ase fa me kwanya dai enti wo frɛ na se wo wonim de na oni kapre ya ba betu ya me pacho ehame efi se bosomi nso bebepe na TV wura ya dai o dai ka enti bra betu ya na betera so eno kra ba ko papa third eye open and the spirit papa me be say me busao mabusawo me say third eye open and the spirit say wani ye wonkofo bi ono ma omo ani abie nanso omo ni ho sunsum sana tie omo ntimi nye omo behura ka bata omo ntimi nye papa fa ye wuram let me dance me dance bi odoma kuma nse onipa bi a waje bre no watena se no hwe yen abusua ewiase na ho kwa wate ewiase weyi wo hunu se de ewiase tie no o se edu anopa a obi ye hunu wiase by atakra 6 to 7 na wiase asa ye dai adane adentina kania wei entro mfa hwe ewiase nyina for 24 hours every 12 hours bi ewiase ye dai adane 12 hours in a day 12 hours in the night enti se sumuduru wa wo hia kania no mepacho kania yentuaka yetua onse edu anopa kania ho hia dabi by se sumba na kania ho ye dai ehia what you say ena wo nso kania na bosome nso no afa ne free ewi ase fa me kwani ho what you say enti sumba na ehia kania enti se obi pebribi ye hu a ena wo nso ye dai wo hwe akira kwai enti na me kira kwai no ya wo lady ma me sofo what you say enti ma me fa sofo dwuma mu me wi a metwa sane akọ all sectors lady ya wa sofo bebre ho a o ma kwa akoso o mani so ya ka so obi aso na ni so anye di no anya anwa biara anya oil aya haban what you say onyankopon bo ne ma nyina awie no o sad ni tumi ko hye de ahaban mu enti ahaban wo tumi di oni ma ahaban meti wa kire ahaban ba miensa yes okote na de so oni e woni be dai ebebie beta no ebia on the range obi ani bie sa edam a etie sa ne ma wa anko na wo hunu by say ye to pro no mu a ye wo pro na che onya dai wo hunu what you say enti obi ani range a wo ye dai ye bie ma no obi o na esunsum ketua bi na bie na ni ma no enti ohunu na so ohunu nkwa chiri what you say obi so ehunu pa on the limit ani ewo obi a ne de na ebia ohunu ba bia na enipa nhyere nso ye wo ani bi wo ho a si enya biema wa ehunu wiase nyina na sanni no nye easy enya common ento obi betimi akokonfo bi ho ana obi betimi akosunsum nipa bi a wonim saa ne ma no okọ obete aban edai ede ama wo na ode aso ani so na yeso ani so a yenso na nopa yenso na wia ene yenso na nwumere yeso na nadwo what you say entina me di kan say esumba ana kane ahohia what you say entinu ana me kan say me say odoma nkuma bo onipa ne aboa no obi aboa ni enti aboa hu na de ba wakata na no enti aboa ye dede nanso ontime nka what you say empani senya de obofo akowura mu akwa hu nyina na obafi otime ka enke wura me hu what you say enti emoa ne dai wo mu hunu nanso omo ntime nka ena nyame bo onipa no ofra nani ena obi onipa no enti onipa timi kasa bebre nanso ohura de esanse nipa ne ya ninti ena etumi kasa te obi enti se sunsum nipa na mo anaso obi okuta
bibi enam wa esan se wani efra na wo huru nti wutimi cassette ya no anyhow and at the moment aba cassette say nipa no so en samanefo no yo bi abone woni tirimu a obetimi ahawo. Wow. Yes, obetimi ahawo. Sabunim se nipa ne spiritualist. Yes. Anase waya sofo wunnim na mo maybe am say a driver for ye ne namu yi. Wadi watamu obi a wo born a rough kakra bia na wo cassette ya. Obedi watam no ma me nyina no wadi watam. Okay. Atamedie di wadi ko. Na mo sunsum ekuta nipa na odi na atam obedi wachi. Okay. What you say? Enti a driver for bebre ho mo ka fro mo nsa. Unya ka ne bi ntwi da. Ka bi wo so wo so mo ansese ya ne age. Wonte ase. Wodu asem benante afai wodwumadi a wodi nyina na asai. Wonte ase. Ebi a na odidi obi atam. Na sa nipa no sunsun aye dai. Wa kroso. Etimi ya sound. Hey lady. Be se wi aso enye nipa de yawo. Ya wo mo asase ne mu. Enda ye de na asase ne so. Wow. Enti so pass asase ne secret a. Je so ko mo asase ne mu. Omo assassin insiders e hono na eso ko on information papa na yedai e free ba enu ntina omo scholars e twa bible ni finfi pe wo de ade bia kwso Matthew 7:7 wo say yedai bisa wo bisa wi a hwehwe na afei wo hwehwe wi a no obom ade ntina nyankopo wa mie ne manyina so na ade bi wo de akọ hinta no wo say yemisa I say a secret. What you say? Okay. It's a secret what we are say secret what word. Okay. Enti won krofo bebre ho omakọ akọ tua sika ame ye dia aban so mani so ohunu but oni tumi obetimi dia ye bibia ma obi na se minim se nipa ohunu ade ne wie wa ka kire nipa e de etumi biem na apese nya bibia lady tie ne ye empane se aboso ba na magia paye. Okay. What you say? Hunu dia ma hunu eti se obi yare na wo hu se yefo yare no ebia na oni sika ode be hospital by wa haban bi ho no mo te a obetimi ayusu ama yefo yare na edai akọ ma hunu sa yefo yare na ye oyawo ba me ni ani a me de be hu sa haban wei e na betimi asa yefo yare enti betimi o yare we de yefo yare me pa cho sama ka kire wo solution a betimi de ama wo e ne sai odi for line ni biem e na that screen no ase no e 0553 011926 odi for sikadwa ne line no me da se papa ye nto aso enti lady de o munyina ne se ye wo enkrofo pii ho a ya so o mani so eni o kaso o hye wo nkomo a obe hye nkom ne nyina dito ba ye mame e problem lady me kasa che nipa asofo na ekoso o mani so donsifo ekoso o mani so akonfo a wo se o pretend so e konfo a wo ye konfo e so okuta tumi what you say konfo papa bi akuta tumi obi won mu a wono na akoso na ni so eno apa batakani no ayedai wa hye eno wo sua sa enti sa konfo ogura na so akogirem no wo sabi what you say me pacho enya akom ni hire enya akom eni hire se wo kom ni yeto hire gu na ase enya no ne akom ya haban akom ye tumi ne wan tumi ye spirit ya ka aduro nya haban o aduro ye tumi anasa aduro enu ane spirit enti spirit na be che o se kote aduro we sa problem we fa sa aduro we yedai fa kano na baba asofo nso timi ya sa de ni bi ma ne yeye se wa hunu ade no wa hunu ye no wa ntimi anya but wa kan sam ni nyina dito from head to toe obi wo hono ma oba wo hono ma waso asema wo kan me kwa hakra no ye ka sa sam ne kire me enso enwo solution ama me tie sika so ya anya ama me but oba wo hono ejafa wo so kan ye no emwa so san so firi mu san so bai e ma dance ya so timi esi ewo bi entity ne ye enkofo pi timi kokko bie wo mani hwewo eni bie no enya dendren bi asa obi timi ko sunsun bi nchen ya fa se sunsun we me use we as an example we ni we what you say ena obi petumi obi timi ko sa tumi we nchen na ka hu se tumi bi anso odo no nam what you say hohom ni nipa na nam enti da bia meka cho so onipa wunua na hohom enti hohom ade ba wi ase hwe na kira kwai sa hohuru wunua no a ko obi nchen if you want to be one ask one enti ko obi nchen a ebi atumi wei ena ko on nchen enti do asum tumi no obetimi ni tumi na yedai akasa asum asisi opani enti no ode ho abebo wo
tumi ne betima ka che so meboa no kote aba we tumi bia so na duro spirit bia wo na haban eni panti asesa me yesunsum ni panti me kesunsum sem enti tumi we betima akire na somfo no se kote aba we fa so na ni bebie enti ni pana ni bia wo huru bibia wo huru spirit bia spirit wo hunu aye sa tumi we na oba na nchen no ono nko na yi ni ho de oyedai wo hunu tumi betima aba nchen no oba bedi nkomo fa cheme tumi wo betima aba wo nchen wo consult no betima aba nchen no oba bedi nkomo obetima ka bibia obi obaba nchen bia tumi ne beka sa ache o se we ne haw se ni se dia sho ye mo betima ka ne nyina de akere wo ba esan se woni sa tumi we wo de ho na kombo wo de utira kwose na se ane obi woni ama wo ba woni Nigeria ye woni Nigeria ye a eda ho se bia wo pesa wo ye bibi ebi ade we se na so ye je so de oyi we na kame je se bia o ma mensa je se bia o ma we eye tumi asem na meka enti se wo kuta sa tumi we a sa de na kura won sam se di a ane afei ade kura wo de bom pa ye kire no wonya de man se kimu a na ade na ede activate na akoye adwuma what you say na ni panti ase se okoma bi ne kukuru bibi se mawo na ya de mawo se fa kwa enye we ni tumi no what you say we just communication between you and the spirit ati so ni pa bi kuta mobile phone na wanyu obi number no adale so kuta mobile phone na do obi number pacho ehefa na be dale number no afre ni pan enye yi ati phone na ukuta na e bo number no papa na de ati oso hello na ni pan so edai oso hello ni bia edai e de akere wo what you say eti the first wo di phone afro obi no na no che se phone no e na ye biribi ana na se phone na ye tumi no ana se nipa na wo frɛ na anu kasa ye no wonu ne ade a wo ye da wo hia no ba wo hia mobile phone to connect yourself to that person. Okay, eti se mobile phone ni ho a nipa no ntimi ho no e na ntimi ntene nka what you say this okuta phone ni bi papa me pesa me busa wasem tumi bi wo hono mo a ana sunsun bi wo hono mo a wono specific ya fun yare nko anwadro ayaresa na osa ebi wo osa obi timi sa ya fun yare obi timi sa ya fun yare obi timi sa ti yare nipadia kwa no obi awode ye ana sunsun bi wo hono mo a ni nyina wotimi ye bi ana lady enyum bi ebibi nyum bi wo ho o se sunsun akwaku ehei obi ane na adwuma o sunsun akwaku obi ane na adwuma okoko no chese a ya wa doctors bebre ho doctor bi won mu a wo ya doctor all right wa ko school ba wo ya obi oyi aduro nko a the doctor ba bi apimara no oyi aduro o prescribe nuru ana wo yi o prescribe nuru ana sa doctor foforo atwo say yare we ya ma na duro ya ma duro we na doctor de krata aso nsem o se fa ko sa sector ha etu ko sa doctor no wo hwe krata no so a enu na no yonko doctor twotwoe no e na obetima yi se enu ndi aidai amawo ono so na adwuma no e na o doctor yi operation okay your doctor oje awo okay e na o doctor wo tie nkrofo nsem wa twotwo okay obi an de ti sunsumu ya wa akuakuo obi an na adwuma okay enti obi nipa sunsun bi o hono ma obetimi aye all the nipadua na kwa no bibia wotimi ye sunsun wotimi ye bibia eno no wadoma nkoma ono sika bia nyamekese ene ba na nyamekese de metene so no okay de okuta woti sika kwamia so no ono nko na won so ye bibia bi okay apart from sika bia nyamekese ne ba na nyamekese enye tumi bia ho nyem na mesai kire wo no what you say sunsun makuakuo bia na adwuma by the overall boss no de bibia wotimi ye ni mu ba tibi bibia wotimi ye okay enti na me se ebo obi dua sabada ne dua bebre wa so dem okay memfansa ana memfa akoko anase moja memfa bibia na ne dua me hwe onim say ya enso we ni enso we because at the moment abeba no me huru bibia enti ba me nim de adi wachie tumi na wonya wono say enso ene de abodua wo ba na tumi na wo dai wodi wachi wonya bedroom anim say pay wa submit no under the canopy of the Almighty. Okay. What you say? Enti de here ne say me meka sabi obi nkwaye adwuma ana se wo mo obi adwuma so wonye wa ye adwuma ne nyina awie na fei wa memfa ne say commander asoma police ni se won konkwachi obi commander ya chiri nipa no de naba nipa no ochi sa accused person ne ba ye no
sabe anya we kura no se nsuo bi pie mu ese e ma nipa ne bebe ye dey enom sabe e be ya kire bi esa asoma na obe dey obekro etu ba ade o ye no so di fo a to bi na wo ko ne nchen anase ya wonya awo no na domade de meje efe wo nsam ne de ametu me no sabe e be ya onso na kuma beto na yem na kire bi obi di nsamfo a watimi asa akire wati ase okay enti no okay enti papa ye wo obi wo mama ti ase se obi wo hono ma ye ohunu na ye wo bi so hono ma wo hunu awie no ontimi nya nwohwe yes ontimi nya ukobie wani a nipa no beba wo be shankom wo be ka bibia di todito by sense wo ni tumi na gina ye nti ontumi nya sa de ne ma no ya wasa wo ho eno wo ho na no one of the dangerous thing anya tumi bia na so hu no enti so okopa ni specifically me ko okopa ni eni no sabeka na se tumi bi wo ho a eni kwa so hu no na se wani kobie na akohu no a eni wotimi to yare ma wo etimi to yare ma ko bi wo mani so ekoti asore wo be shan kom di todito ne kom senti don be dai ebeba but at the end of the day eni pa nyina be free if you say obi ade ha obeba e say say wuntimi nya ma ne nti no ni pa no be say dai obeja ho akọ what on 3 months what akura 1 year 3 years no hunu hwe na still and the problem no kwa na ekoso e so every day be ultimate shankom ba wuntimi nya adwuma na mama ya lady metra na azemeko meko sabi o me yare me de yare na baaye wa kam yare ho nsem nyina wo ka ni nyina awie ye no me se sam yare wuntimi ansam yare na so obi fra me sam mra no sam yare nipa no ko ya ansha ne nkom ba yare sam a wo pe no nipa na timi asam yare a me pa to do osa yare ne de o ka won nsem emu de yan na betra ne nche papa mom de osa me yare no mom na metra ne nche what you say because one kan kire me but wa ya ma me okay what you say enti ye wo ade bi se ye wo tumi na nkasa ho lady de eye ne kwan so a eye ne hwa so obi president a Ghana omamuo no amamra no ye o secret bi wom wo betime so ya Ghana constitution be say ye fa Ghana tumi nyina hye won senti eniema bi wo mu a crosses bi wo mu a ye nka nkira wo what you say enti edika pri tumi ansa ya dai ya kamu nsam e de akire yen president ko for time 2000 wakasa bebre running say and ska ho sabra nso ote eche no ohuru se Ghana wo sika ebi ne ya papa ya ebi ne ya papa de yi ya tiska so kom de yi sika ho jisa ya to abamba wuwie ukotra abankase bu ho a ona bo se ska ho na se ska ni ho okay enti enya nto abamba emfa Ghana to me ma wa oti eche abekasa tobe okay what you say enti obi opema mpani edie bia no ne de ye tobe waka ne tirima asem we ho mekwa amese yenya de tumi ne show say we na akotara ho a afa na ne abeka oman ne mu nsam ayedai akyerɛ wow enti kofoko ya ba mo no wow entempa no report we no say sika no make say sika ho nyina say sika bi anya dai eni ho do mama so ka bi wo say enam no ho no ya wi ni nyina akadompe enti papa wo de ya wura amemmo mu kakra ya monwura sunsum ni aha lady ya bra na kakakra ya ayemu oni pa ne say okay wo be di ka nya tumi okay ansa no apresi emi wani wo be nya tumi ni wie okay empani sese ya to tumi na oni sika kona koto maame wo to maame wie a wo betimi di tumi kro na wo de koje tumi na wonya no wo betimi di akwakojo maame back wow what you say wow ye mie ni pani ansa na apetumi na mo di ka apetumi ni wie ansa na apetumi na yedai apre anibie wow that's the best thing wow what you say enti ne amu bi ya cha okwam wo bi apre aniso no wo presi enso na ni enso ye underground ni apre tumi okay what you say okay me wo colleagues bebre ho a ye petumi no no so di sika esi dan wasi ni fie complete o do fie but when you fie ni we wunwie okay e fie ni hunu say wasi fie ni de ba pressure betimi aba so pressure ba so ho nche na so okro me na me ni fie no me na so oba me nchan e fi same na tumi na bedi me nsam wow what you say enti tu onipa biara opeso esunsun dwuma me tu for no for say the carpet to me wie wonya to me ni wie a ansa no apresi emi ye wani wow
one of the best thing. Wow. What you say? Wow. And to me ni kurawa, to me na bomb buying, to me ni a friend protection. Me, what do me call baby and yajuma? Yeah, what do you call? Now young can't just say 1,000. So the member from Ubwa. Would you grow up? To me, you bet you one of the war. Why you setting back that? My son, would you do a cheer? Would you bet you? Would you anyone? Would you tell me so? Wow. And to put too many. Wow. When you're too many, we are only problem. Wow. Me, Metia, make us a magic. Wow. What the baby had the make up? Wow. Let the man can cry. What do I pass? What the make up Benin? Say I'm from the from. Oh, how? Who could do Benin? A glory of a catch us as Aqua and Jano. Wow. Jano life, man. What did you become? Wow. I hear from what the make up was say. And I hear from the macro. Baby, the make up be a mice punani. We are here. What you say? Because I have the power from the Almighty. You pray to me and son your prayer ni. You pray to me and son your prayer ni. You brano ayabe. Akase mami onupe na brana son. Odi for line ni niye me pesa woje odi for line 0553011926 eni wasam na ye beka ye yesua de akase ma ba akope papa fa bone tofa efa mami. Let me patch me dance. Me too public enough. Young boys and young girls na eba no youth no na me too onfo. Muntie atesem hunu. Na munni ni padodo achi enkonko ye bone. Na ewiase ewobi na akowie bi. Ampa. If you are sick, go to the right person for the right answer. Obiti aso there bi mo. Enkom said ye so da bia so nkom. But problem ade ko ho no. Same old story no. Every day be enkom se ba. But problem ntimi solve. What you say? So problem ntimi solve. You need to go to the right place for the right answer. Okay. What you say? And trust me obi nso nkom. Ebi won mo na yakoso na ni so. Ohura de e na wo de hye nkom. Ba yama me no ontumi nye. Entimi ne me de me ahaya me tie me se me menti okwa. That is why me jai bibia yama me jai bibia ko she dem. Afa ne yahiri me se me nsanya dai. Me mra bonten. I have the power to control the whole universe. What you say? It is all the problem. And now problem wa me to me nsa fro se bra. Na ja fa me so nyama wo. Me pa na me sha wonkom. Me pa me nsha wonkom. Na mo problem wo de bai no so be dai. E be yie. Na fi say me wo ade no wo ho. What you say? Oso ni asase yi ni ho adi kire me. O kasa kire me. Wo ma me to me say me mu anipa. It is all the problem ba. And for only problem said ye so. And answer said ye so. Ayare sa bra. Susu me na ha wa bra. Ebi ana spiritual marriage. Ebi ana awaresem. Aya kwantusem. Wadwumasem. Awo. Me nim problem me timi aka. All kinds of problem be fabra. Na aja fa me so miye kwa na ma wo. Me dia no odi fo skadwa. Me signboard ni 0453 011926 0553 011926. O person follow me me pacho. Eye sikadwa nya me kasi TV e wo YouTube so. Wo call on mo subscribe ma me. Na share messages na ho no. Who you are not like it. No me notification bell no so. Say dey be ya brand be dey video to so a won sabeka bi. Na fe wo betimi so follow me on TikTok. E wo sikadwa nya me kasi official. Anase sikadwa nya me kasi 1. Facebook dey me account ho ba me ko mu kura che. Aha, they say official me on YouTube and TikTok. TikTok on account name you no pay. And the YouTube so account na ba ko. Enti me patch follow me. Na tie me teachings no. Wutie na se efaw na ebeboa wa. Bra ba dwan me. Na nyina ya nsum skadwa. What you say me dey me sum skadwa me nsum obi ya. Wow. Your boss so ni asase on na me sum no. Enti tumre kana bra na me no nyina ya nsum. Wonsom on nipa. Wo ba na do problem ba. Ye wa dwe se wo ba bejo ayaresa. Ana ba wo ba be solve problem no. Enfan sapan enso ma. Enti me sa tufu bio. Sa o person ba me nchen. Na wo ka chem se papa. Me problem na so me. Ba me ni kapre. Komfa not wo we. Ya de ma yarefo. Ba yare ni bia no akọ komfa not e wanyi card. Wutime o ka chem doctor se me yare. Na so me ni scam de be yi card. Doctor bia no obetime aba o nchen aba be hwewo. Wodo yare be sa kofi akwa ko. Enti me pacho wo de ma akwa. Enti mo fa ma akwa sa statement je aka. TV so me ba yi. Ya fa nche me tuai. Enti so ba o so yo adwe so ba betua. Na manya bi so de aba betua TV ne ka. Odoma ko nhira o. Odoma ko anya okese. No kore de eche nkontompo. Na no kore de kan so ya. Enti maka kire wo. O pa afa o mpen so ajai. Me dia no odi fo skadwa. Ajai adomo a o kire ba isem. O kire ni pa for na eba fidie so. Enti watch out for side pa no obeba no. Oba be ka sunsum sem ne bi ya kire wo.
so ni pa bi apesa oba platform nso bi anso ekwa ne da ho o so betimi ababi eja nya okese eja nshraw me che otumfo so makwa hene baako ma fo asara okuja wasu so akwa hene baako pa eja nshraw ma che me ba na kwasi eja me ekwa ma wo ma che me manyina me ba na kreska agudie eja nya okese eja nshraw ma che me church members nyina Erade nya okese bye bye me a me di dwumadi echia me di Lady Bex eja ya adoma ochena 5:30 to 6 o'clock ye be sanso e de ahia mu me chia me ka kire na na akua sika agudie afen so ya Selena wo obreman woni ma agena mo ye chia mo ansori ma ni nyina ye chia obi bia solo nyame ya adoma ochena ye be san de ahia mu shalom peace bye bye